Boas, imos de novo con outro editorial sobre un novo ritmo de pandeireta que, por suposto, valíronos para case calquer instrumento de percusión, de percusión tradicional neste caso, e só cambiaría pois a técnica de cada instrumento. E imos coa xota, a xota que é un xénero por excelencia, porque aparte se tocan en outras moitas comunidades de España, é un xénero moi extendido, pois en Aragón, en Castilla, etc. Vale? E como tocamos a xota na pandeireta? Temos un truquiño que é xogar cas palabras un pouquiño para quedarnos co ritmo. Entón, diríamos Ana come pan, xiro, xa sabedes, a técnica é sempre a mesma. Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan. Entón, como sempre, empezamos despaciño, collendo a rítmica, pero despaciño. Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan. Cando teñamos pillada a rítmica, practicamos a facelo continuo, despaciño. Ana come pan, 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 Ana come pan. E teríamos xa o ritmo de xota. A medida que o vaiades practicando, pois cada vez podedelo facer máis rápido. Entón sería Ana come pan, 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 Ana come pan. E aí teríamos o ritmo de xota. Este ritmo podémolo complementar con outro ritmo a maiores, que é moi habitual entrelazar con este, que é Ana come pan, pero imos decir con que o come. Pois Ana come pan con nocilla. Por exemplo, aquí nos decimos máis ben con pementos, de Padrón ou de outros, pero con nocilla válenos tamén. Só que temos que dicir con nocilla, acentuando ese ya. Entón, este novo ritmo sería conocilla, conocilla, conocilla. Aí damos dos golpes ao final. Conocilla, conocilla, conocilla. Entón temos Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan, conocilla. Témolo. Eso témolo que practicar individualmente de maneira que nos saia máis fluido. O conocilla, entón sería conocilla, 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 conocilla. Cada vez máis rápido. E despois podemos entrelazar. E isto, como pasa en casi todas as cousas de música tradicional, pode ter moitas variables, moitas maneiras de tocalo. Pois facer 3 veces Ana como pan, unha conocilla, ou Ana come pan conocilla, Ana come pan conocilla, etc. Dependendo de cada canción, de cada zona, etc, etc, vale? Agardo que vos gustase, practicado un montón, e aí tedes o ritmo de xota. Se lembrade, Ana come pan conocilla, ou Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan conocilla. Practicade moito, vale? Auriño.